College pun Fibro Section 4 jumtip nam ta result DSC West Khasi Hill juga grade 4 result of the interview for grade 4 post conducted by district selection committee West Khasi Hill district on 17 December 2025 is hereby declared. The list of the successful candidates are Nick Library Kartang Yonda Sisterfield Kedosau Russian Carbos Klaibostar Nongrum Altimius Kasentiu Banyo Korlangs Imyong Flaming Stone Karosau Given John seorang piau gini naka on reserve kategori dan kini gue biar benar khas jentia Rapor Lang Marngar Gerpang Karpani Graceful Elangrin Kentiulin Nong Siang Dapi Sabet Marbanyang Sony Nong Spung Happy Lakman El Marshilong Ban Kentiu Nam Sherkon Me Ban Yalam Lentiswer Lapan Syai Kardosau Grace Evangel Marweng Liberar Marweng Robert Rashir R. Riasherson El Nonglaj Faldo Karpani Shanstarwal Marweng Ibadah Piang Hun Shisha Mosor Klein Borlang Walang Airi Linsi Karpani Benison Nongput Ri Banding Nongdhar Sidalin Karmolong Relika Elangren Rikentilang Lengdo Brian Kalendkar Rosilda Karbani Palang Kupar Sangreng Penkemen Langrani Ban Skemlang Walang Rubili Karbani Lampang Kupar Mole Ivan Rilin Walang Rabor Lang Yapniau Bat Bakadu Safway Batap Kupar Besan Barok Idanado Safway Ngut Tanggi nahi gini petip Kebleshpun